Amakuru y'igihuha akomeje kugenda acicikana yuko isi ishobora kuzatakaza gravite mu gihe kingana n'amasegonda 7 muri uyu mwaka, ariko ibi siko bimeze. Ubanza wumve ngo gravite ni iki? Ese byagenda bite mu masegonda 7 iramutse itakaje gravite? Ese ibyo bintu koko bizaba cyangwa ntago bizaba? Naho ngende Fiston Uwimana. Imbumbe knowledge ni ahantu h'ubumenyi n'ubusobanuro bw'ibintu bitandukanye ku buzima, ubumenyi, imibereho n'amasomo y'ingenzi. Tugamije gutanga ubumenyi bufatika mu buryo bworoshye kumva, bituma abantu bamenya byinshi kandi bagira icyo bakora ku byo biga. Ni umuyoboro w'ubumenyi ufasha kumenya no gusobanukirwa ibintu bitandukanye mu buzima. Gravite ni imbaraga ituma isi ikurura ikintu kikagwa kiyizaho. Gravite ituma tudatembera mu kirere, ituma amazi aguma hano ku isi, ituma ukwezi kutagwa hano ku isi, n'imibumbe igakomeza kugenda mu mirongo yayo. Icyo nicyo twita gravite. Ese byagenda bite mu gihe kingana n'amasegonda 7 gravite iramutse itakaye? Nkereka nkubwire isegonda rimwe ku rindi maze wumve uko byagenda. Mu isegonda rya mbere ndetse n'irya kabiri abantu batangira kumva uburemere bugabanutse, ibirenge bigatangira gutandukana n'ubutaka. Ku isegonda rya gatatu n'irya kane abantu, imodoka, amazi, ibiti byatangira kuguruka mu kirere. Amazi yo mu nyanja n'ibiyaga agatangira kudatinda hano ku isi. Ku isegonda rya gatanu n'irya gatandatu umwuka watangira guhunga uva hano ku isi. Abantu benshi batangira kubura umwuka wo guhumeka. Naho ku isegonda rya karindwi akaga gakomeye ku buzima bw'ibintu byose biri hano ku isi. Isi gusahurwa n'ibintu byose. Ariko wibuke, iki gitekerezo kivugwa yuko mu masegonda 7 isi izatakaza gravite ni inkuru iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, ariko ibi sibyo. Urumva ukuntu byagenda? Ubundi gravite, abantu n'ibintu byose ntibiguruka ngo biva hano ku isi kubera gravite. Amazi yo mu nyanja ndetse n'ibiyaga nabyo nabibabwiye. Isi ntizigera itakaza gravite muri uyu mwaka ndetse n'ikindi gihe. Ni inkuru zo gutera ubwoba gusa zica kuri social media. NASA yo iravuga iki ndetse n'abashakashatsi kuri iyi nkuru? NASA ivuga ko itazigera, bidashoboka ko yatakaza gravite, kandi nta na rimwe yigeze itakaza gravite. Ko byaba mu masegonda cyangwa mu munsi cyangwa se no mu mwaka runaka, ibi NASA ntabwo ibitangaza. Ivuga ko gravite si switch yifunga cyangwa ushobora gufungura. Gravite iva ku bunini n'uburemere bw'isi. Ibyo ntibishobora gushira mu kanya gato. Kugira ngo gravite ishire, isi ubwayo yagomba kubura uburemere bwayo, kandi ibyo ntibishoboka. Ikintu kidashoboka mu by'ukuri ni uko isi ishobora kuba yatakaza gravite, kuko twibuke ikomoka ku buremere bwayo. Akenshi inkuru za fake nk'izi zikoresha izina rya NASA kugira ngo bakurure abantu, nyamara nta nyandiko, nta n'ubushakashatsi, nta n'itangazo ribihamya. Kora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ubashe kunogerwa n'ibindi byegeranyo. Niba wifuza yuko nkusesengurira neza nkakubwira byinshi bitandukanye kuri gravite, ku byerekeranye n'imiterere ndetse n'imigendekere yose y'iyi si, ubicishe muri comment maze mu kiganiro kirambuye nzaza nkumara impungenge.